matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Pak, kau minta lesen Pak? PC di mana? Kemudian, kau minta lesen jadi banyak bentah. Cik bapak ya, kalau aku nak pun ada keroda. Iya nih. Ya Allah. Nah, hari ini PC ya. Front corner itu tak jaya untuk nunggu PC. Tak on background, Pak untuk nunggu PC. Ya Allah nak, kaki mati ke bapak nak. Kadul. 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 Apa? Mayu. Ada yang saya. Waduh ya. Ayo langsung aja ini. Ayo. Nak berapa? Ya biasa, kangen biasa gua. Ya aku nak kapi. Iya, Mayu. Busung. Ayo lah. Adul. Berapa? Wah, Kadul puas. Ya wis Kadul kok ki mulai ya. Oh ya, mau di pesen aku lah ya. Siap Kadul. Eh, Ayo Kadul. siap. Di mana, Bro? Di kon gak demawi kayaknya. Astagfirullahaladzim. Pas bila peron kaki sambu peron pas ngaji sama lolo kalakona. Ciling bapan dua. Bapan lako ngarek karo lakona. Wah. Tidak terima kamat. Dima nanti PC kok minta PC. Kuma. Tong. Kedi ngaki yo. Kaki raja cabon sapa tadi. Ngkro kemendengan caca cabon mat tinggal ria. Ngkro keng mendeng ki ngampong kering tuan jeria wan magaw sa kaki tak beleter baru kaki keng lakar la mendeng keng andi peseti bi kerampak sama kebila bingko. Kenge yo. Hahaha. PC cong. Saya tuh hit kok PC. Bapak oleh ngejual sate penjara utang dia cong. Tunggu kalau. Kakek lebih sayang ke utang apa ke upron? Dia ke kaki cong. Sayangnya banget apa sayang aja? Iya banget lah cong. Gombal lo. Cong, PC cong. Oh. Cong. Cong. Kenapa PC aja nak? Tahu kau nak? Tolong kemana tak diraja. Jadi bapak le ojo ngaldo rumah tu. Jangan ria kaki beranak.
Sengkok saporan nah mun masusah bapak i dalam odikna. Sengkok anak saya tak bisa ngargai pelona reng tua. Bisa na cuma minta ben ngamuk bila tak teka. Sengkok terlambat menyadari cek pengorbanan bapak ben ibu tanpa pamri. Sengkok emo agaya nurutin ceman mak lek kocak kekinian. Sedangkan bapak ben ibu di sengkok yang kekuno ben terbelakang. Sengkok raja tusa ben tak sempat oleh pangapora. Engak lambe bila minta pese tanpa perhitungan bapak berkat nyare otangan. Tahu nabi sengkok cuma ike bayi mainan nyari ketenaran dunia malam. Panika serona anak sepon arasa kaelangan. Cek saking bi pangeran beri pelean, sengkok tak tero tawah pai rasana kaelangan reng tua. Tina anguk sengkok ka ade sematia. Tempeng odik nangkung kasta markena tereka bentak nga oleh pangapora. Sepora pak